Evo nas da ispratimo ogled koji smo jesenas snimali prilikom setve pšenice kad smo seme pšenice zaprašivali. Inače, seme pšenice smo sejali domaće iz ambara, što kažem, mi smo zaprašivali izumom, mesec je maj, došli smo da vidimo kako izgleda pšenica, vidimo da je nikla odlično, da je u dobroj kondiciji, došli smo da nastavimo ogled. Ovoga puta pšenica se, kao što vidite, nalazi u fazi klasanja, počela je da cveta neki 20-30% i došli smo da uradimo zaštitu klasa, pošto nije prskana, zaštitu klasa od fuzariuma. Danas smo radili zaštitu pšenice od bolesti sa jednim novim proizvodom koji se zove Tornado, a sa Tornadom smo išli u količini 3 litre po hektaru. Tom prilikom smo išli, dodavali smo 3 kg Murtonika plus i još jednom pšenica je prihranjivana Murtonikom plus folijarno zajedno kad je rađena zaštita pšenice od korova sa herbicidima. Evo nas ponovo u Mačvi, kraj juna. Očekujemo žetvu pšenice za 3-4 dana. Ovdje smo radili u toku jeseni, zaprašivali smo seme pšenice izumom. Došli smo, danas to možemo vidjeti kako izgleda. Da li je seme glavničavo ili nije, kako izgleda seme. Posle toga smo radili sa Tornadom, radili smo zaštitu klasa od fuzariuma. Evo kako to izgleda. Ovaj deo ovdje desno je kontrola, vidi se ovaj deo uopšte nismo radili. Levi deo poznaje se, tačno se poznaje dokle smo radili sa Tornadom, poznaje se, razlikuje se u odnosu na kontrolu. A ovo što mogu da vidim, ovo seme uopšte nije glavničavo, zdravo je, prva liga, ovo što smo radili sa izumom, evo može se vidjeti. Evo pšenica u levoj ruci je tretirana Tornadom, 3 litre po hektaru i prihranjena Murtonikom, 2,5 kg po hektaru. Ovo je kontrola, gdje vidimo da je dosta zrelija pšenica u odnosu na ovu gdje je folijarno prihranjena i tretirana Tornado. Sad prilikom skidanja ovog 1 metra kvadratnog primetio sam da je stablo pšenice dosta zelenije. Ovo je ovaj deo površine koji je tretiran Tornadom. Pšenica je dosta zelenija, dosta je zdravija i klas mi deluje dosta zdravije. Mi smo skinuli klasove i izvršili smo merenja. Vidjeli smo da i kod jedne i kod druge sorte je veći prinos tamo gdje smo radili sa Tornadom. Imamo tačno precizno urađena merenja. Kod jedne i druge sorte tretirano Tornadom i kontrola. Drastično su veći prinosi gdje je pšenica zaštićena Tornadom. Ovu parcelu smo snimali više puta. Evo, danas je 6. juli, obavili smo žetvu. Snimali smo prvi prilog kad smo sejali pšenicu i zaprašivali seme sa našim novim proizvodom izumom. Kao što se vidi, pšenica je zdrava, seme je zdravo, nema nikakvih bolesti, nema glavnice, nema ustilaga, nema gari, nema ništa od bolesti. Pšenica, vidi se, je zdrava. Mogu da kažem da je naš novi proizvod opravdao poverenje. Zaprašivanje pšenice izumom dalo je rezultate.